Haka arpu arterik naitung arja arpu sau uskatri ka New Trap Youth Council HYC usamla Isaac Basemoy ula syakot hajar hakipulit ka Sadar Police Station namar ki kendon ka Indian Penal Code bat ka Meghalaya Maintenance of Public Order MMPO Act namar ka jinglai kendang bat penpra ka seng ye ki yeng sa ki poiwer halom survey men haka arpu arterik jemang arja arpu sau Kuman syukudo haka laipo trik jemang ni noyalam ulah syakot hajar hakipulit halor kate ke benta bat kani ka dikasian ka baar ka bau lahap ban lei ban ai jing pensai habakren siglat thai kubor usamla Isaac ulong ba umdan jing sngoper ai haka jing syakot hajar namar kam de shu kasian ka baningkong shu ulong ru habale yakakam ka babha khamtam ban rading khong yu drugs sngoper ai kasi syakot ndas ngiru de ju habagina syakot teng ujinya alum survey ndas ngiru syakot yang ni basically lawan coba dicuci tahim boleh kerja syakab di kendon dan untuk seperti kendon along light leaky yes oh ya po light yes berkatlihan ya po sarat yes nak yang kejongahi beraliang keseng umju ini mungkin kelasnya kan isi syakab kejingan kami wan najer marba along melan markhot melan nomor kawai ru radai baba giliat yang membah ngai khot dei long mulai bisa meli anu bisnio maka jing sakot di kadi meli rock si bastang bro bat hadik mataru minang ele ne thongi ben ya ju rocks mela nang le ksen Bos ketang i begitu ni pada khot wan hanran mata ban maroi ni kadau trai kadau kalau bagi nanya bun le kam dan kuat kan mendik menfut dekat kemudian fut balik pula lagi kam kam beri pesuan i benwan roi tekai kene kade kesin ke baar di bas pat hadir dai oh beri baju yes Habatin pej bahagi ki shop plus F ka plus F haka bam bangi bam dunaki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya